Godmorgen. 17. december er meget hjælpunga. Yes. Hej. Clam Glow mingan så glow starter Mega Illuminating Moisturizer. Clam Glow mingan i krimme. Ja. Hej, jeg kan ikke til at være foundation, og der er en rutine ret foundation, og jeg rækker mig. Ja, jeg har til noget det. Jeg har til at være nok på det Urban Decay All Night Setting Spray, og der slænger give en nyt. Jeg har rækket. Da du slænger i sliven og lanser min anden, der hydrating oil. Kan mange i lidt stopper. Hvordan nok bare face rammer over en nød. Dermen. Den er du til at afslutte produkter, der er ikke lagt til. Du ser der er nogle af de der Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Vi kan så komme mange. Finalen ringen. Dauman una kalena kamingani pitara kanit mata tira pogsin ni ido kaka makamingani strobe cream pink light. Dauman foundation at tanga kamana foundation na nakanga multa masa singirak. Kalau papamingan na sa No Filter Stick Foundation. Kadipat Light 67N. Tana. Hindi ito yung nakapakakin na. Masakam mo na. Fana siya. Tapos sa tagang mo papamingan na sa uses. Siya kawasin na siya. Ano na siya nakasta? Puna kadipa tasin na nakebo. Ito na wani tagisin na apa rito takang makit makuha. Yan. Daman irikala unak paksi concealer ito at tagakamay na. Revolution ni mga nato makeup revolution ni mga nato conceal and define. Yeah, that foundation routine na tama po. Ay niki immense viso ko yung ira ay noting ira maka uko product siya ka at ikin na ko yung putki nakawapan na kami daw section alpaka powder rin alpaka isim ataki na powder tama siya bronzer kasadi ng tupag daw ya islit ame paningipad o super itupad section yung pizza na rito ya kaya na kasi na kami tusyan na si makapakin ya bye.